Parlok aling ini sengap iki kubor nak YouTube jingtip. Tel dah pimpat subscribe ya ke channel subahaban subscribe kenang pindup yo iki kubor ke bandangwan. Menta ke sengi ka live hui tarik ul nai lebar. Kejing tu kit ya ki kam ka hibriu. Kalong ke bajuan. Tang lain ni sau. Na ki kat kendai ngut. Basya rai penrem. Ha ki nrius nam. Laong DGP. Director General Police DGP DR LR Bisnoy. Ha ke sengi toding uloong. Ba ke jing tokit. Ha ke bayadai bat ki kam ke hibriu. Kalong ke bajuan. Bat ke jing rai penrem. Halor ki mukot duma. Kaduna syaba pelat. Habai nujor bat kiwe. Kakam ke hibriu. Kadon lai benta. Kakam kajing penpoi na kewe ke jaka sya kewe pan. Bat kadau. Kidon bun ba. Kidau balai kibriu ki don benta. Ban jadi yethit para briu. Kini kiken thum. Kajing pen don kam na kebenta ki kam dimen. Kajing pen tray kam jubor. Kakam krong. Kam ke drugs. Kajing di ya kid khotmen. Kajing pen tray kam ying briu. Bat kiwe. Laong UDR Bisnoy. DGP ula ajeng kren ha ka workshop. Basi sengi halor ka anti human trafficking. Bala penlong da ketenat CID jong ketenat pulit ke jela. Ula kedeu ba habai day. Bat ki kam ke hibriu. Lada UIO. Ula ban pensisa hapo ke ying bisyar. Kata la ban rai penrem. Halor kata kam mukot duma. Wat la kalong ke bajuat namar kam long kabesuk ban pensisa halor kita kilai teli ki benta. Ulai thuru banalor ke IPC. Bat kede immoral traffic prevention acts sijar kendai spa san penriu. Kidang don syu sa kiwei pat. Ki an bat kumta UIO uhap ban pentik syaya kejing don jong kita ki an. Kumta kejing tokit kalong ke bakam juat. Ha bayadai bat kene ke mukot duma. Bat kejing rai penrem ru. Kaduna bha uloong. Haba keren ya ke jela. UDR Bisnoy uloong balada paidin ya ke jingkeng. Kiban rius nam mensua. Kidon tangkat kandai teli kikam kahibriu. Kibala pengat mukot duma. Matna kita tang kumbalai ni sau teli ki mukot duma larai penrem. Te pila ban sengutu ba kalong ke bajuat. Bat ke baek bha. Haba nujor. Bat kiwei pat ki mukot duma. Kiba kemi benia kat kum ke IPC uloong. DGP ula pensenguru halor kisin jam. Ba kisim da ka bor sarkar kum si benta pantek lakam ya kate ke kam bian. Ba kentup ya ke Women Safety Division ki Anti Human Trafficking Unit AHTU. Haman la ki jela nalor kiwe. Ha keju kopor ulai thu ya ke khana kumno menba udang sekri ha asam. Ba ka kenhun pulit kalayo ban pelaj im. Ya kat tu kat ne ki kena kan thei ki bana ka than setei lam ngi na Myanmar. Na kaliang utai uhe pulit uloong. Ba ki briu ki badon kti. Ha ki kam khayi briu ki ken thup om tang ya kitu ki ken hun runar. Ki bana po ka jella. Henry kitu ki ken hun runar ki bana bari ru kumju. Ngidai ban bu jingmut ya arteli ki ai ki lanot. Ki bangat ha kita ki kam bian. Ki wan na kilong ying ki baduna kayo kakon kat ba kitu ki badon kti ha kita ki kambian kidai ki briu ki badon bor ha ke imlang kasalang uloong syu la benram ngasngok men ban pentip hadin ar hajar khan riu usnem ar hajar khan riu ulong usnem ubesniu ya ka Meghalaya kumju ya kiwi ki jela kathan setei lam ingi ha ka ba ki mukot duma khayi briu ki la kiu bha Henry hadin ka ar hajar khan riu ha Meghalaya kane kala hiar wat ladang don hi ki jingkiu ha kat tu kat ne ki benta jong kari kham tam hadin ka COVID-19 ka bala yalam sya ka jing hiar ha ka yo ka kon nalor kene UDR Bisnoy ula banjur halor ki program jing ai jing hikai bat ki jing yetrai lang ha pdeng ki nong song snong badon ke jingkit kli kenang ban rat ningkhong ya ka ne ke jing sniu
Hakane kasengi layo ru ya kejingkren na ka Director Meghalaya State Judicial Academy kong KML Nongbri bat ka charge person ka MSC PCR ka kong Yamon lang sim kublay sibun ngin say siyampat hakiway kikubor.